Danas igramo FC25, ali smemo da koristimo samo igrače iz Bosne i Hercegovine. Igraćemo 3 utakmice, a ako uspemo u te 3 utakmice da napravimo 2 pobjede, ljudi moji, otvorit ćemo na kraju najskuplji pek koji trenutno ima u FC25. Da li ćemo danas uspeti sa Jackom i ekipom da ostvarimo 2 pobjede u 3 utakmice? Ajmo da vidimo. Ma kakav Zidane, kakav Nedved, kakav Griezmann. Ajde ljudi, bešte, stižu Bosanci, ajmo. Kapiten ovog tima će biti Džeko, najbolji igrač u istoriji Bosne. Dobrodošao, bato. Napadač broj 2 u ovom fantastičnom timu koji će danas napraviti 2 pobjede će biti Demirović. Upadaj. Sada jedan vrlo bitan fudbaler ide na kem, Barjaktarević. Upadaj. Fantastičan, vidjet ćete, iako ima malu ocenu. Na desni bok treba nam neko jako brz, a to će biti Višća ili Stevanović. Ajde, ubacit ćemo Stevanovića. Stevanović, ideš levo, okej, a ovdje ćemo staviti Višću. Mislim da je ovo vrhunski napad. Idemo sad jako brzo na zadnjeg veznog, ovdje ćemo staviti, pa najjaču ocenu ima Hadži Ahmetović. Ajde, idemo sada na bekove. Desni bek će biti Gazibegović. Ima pace, dobar je. Idemo sada na levog beka, levi bek, Kolašinac, koga drugog. I sad treba da stavimo 2 štopera. Ajmo, prvi je Zolotić, a drugi štoper će biti Ahmed Hodžić. Čovjek koji igra u engleskoj ligi. Svaka čast. Ko će biti golman ovoga tima? Šehić. To je to. To je tih prvih 11. Na klupi imamo 7 fudbalera koji će biti od velike koristi ako ne bude neko igrao u prvih 11 kako treba. Ako želite jednu fantastičnu igricu koja se zove Dice Dreams, imate link u opisu videa, skinite igru, login preko Facea obavezno da biste dobili gomilu nekih free coina i free spinova. Ako ste uspjeli da skinete igru, sve što treba da uradite jeste da odete na moj Discord server, stisnete ovu konfeticu tu i upali ste u giveaway za prelepe CS2 nožiće Factory New od 160 eura. Hvala svima što podržavate Serbian Football kanal. Idemo na meč broj 1. Au, ljudi moji. Kakav tim, bit će teško. Ajmo Džeko, ajmo Damiroviću. Ljudi moji, danas ne smemo da stajemo, moramo danas pobediti ovaj tim. Jeste da čovjek ima mnogo bolje fudbalere, ali verujem ja u ovaj tim. Ovo je offside. Ovo je offside odmah na samom startu. Oho, gdje ćeš bre Tico? Pa Ahmed Hodžić je tu. Kolašinac, na iskustvu uzima loptu. Bravo Kolašinac. Ajmo ljudi, možemo mi ove da dobijemo. Iako imaju mnogo jači tim, verujte mi. Bravo mali. O! Ne! Šta radi, brat? Daj ga! Faul, penal! Pa sudija sunce mu poljubim, jel gledaš šta? Jao, bit će teške 2 pobjede danas. Ne verujem ljudi moji da ćemo mi uspjeti danas da otvorimo onaj iconic pack. Ajde da se potrudimo. Ajmo ljudi, malo timski rad, brate. Ajmo malo timski rad. Gdje su ova 2 napadača? Sakrili se, braće. Bato, šta radi Zidane sa ovom mojom odbranom? Pa ljudi moji, da li je moguće da je već 2-0? Brate, da li da stiskam rage quit ili da se trudim do kraja? Ne znam, ali 3-0 je ljudi moji. Au, brać, nisam se nadao da ćemo ovako krenuti danas u ovaj challenge. Ne vredi, ova utakmica je prva osuđena da puknemo. Ajmo. Ajmo, može povrat. Ne, offside, ne! Idemo ljudi moji na drugo poluvreme, moramo da damo 4 komada, a da ne primimo ni jedan. Biće teško, ali ajde. Pa, to ne igra. Džeko! Nema veze što ne igra, brat. Čovjek je pustio da damo gol. Možda i on sa druge strane radi neki challenge, ali nebitno je. Džeko 3-1. Opa! Šta? Šta se dešava, alo? Neko je pustio joystick 3-2. Možda želi da me pusti na 3-3, pa tek onda da krenemo da igramo. Evo ga. Evo ga, uzeo joystick u ruke, 3-2 je.
Ajmo, narode, nema veze. Malo na mučke, šta da radimo, brat? Šta da radimo? Malo na mučke, ali nije njegova je greška, brat. Ajmo, ljudi, lagano, idemo na 3-3, brate. Nema veze, pusti još malo joystick, molim te. Daj uči, molim te, za 3-3. Jel moguće ovo, brate? Šta sam sad propustio? Damirović, 3-3. Ajmo, bre. Pusti joystick još malo, molim te. Džeko. Joj! Brat! Za malo 4-3. Barjaktarević. Jo! Previše sam frikombinovao. Džeko je majstor lopte. Na malom prostoru. Prođi! Sreća! Bam! 4-3! Kuda je prošao Džeko? Ne znam ni ja kuda sam prošao, ali ljudi moji, ovaj dečko u odbrani zavrtelo mu su glavi, nije znao gde je. 4-3. Džeko. Damirović! Kraj! Ovaj dečko izlazi 100% iz utakmice. Kakva majstorija u drugom poluvremenu. Ona 2 gola, moram da priznam, mučki sam malo. Morao sam da iskoristim priliku, ali za sve ostale ove, to je to. Faul, penal, alo! Sudija, mamilicu ti. Joj, kakav napad, jel te sramota da promašiš ovo, brat? Sviraj kraj, pre! Sudija, kraj, alo! Alo! Kraj, pobjeda, pre! Ide pobjeda na kraju. Idemo na meč broj 2. Courtois, spremi se. Džeko i Damirović kidaju danas. Idemo lagano na meč broj 2. Nadam se da će i ovaj protivnik pustiti malo joystick kao onaj prvi. Džeko. Džeko je spor. Ali ima Joj, šta im poradi Barjaktarević, ali ništa na kraju. Barjaktarević. Molim te, daj ga, čovjek pretrča 50 metara, brate. I na kraju uspe nekako da promaši. Još sam mu nabacio na njegovu nogu, brate. Barjaktarević. Barjaktarević! Majstor je majstor. Moj golmane. Al ga spiči Rashford. Lopta išla 200 na sat. Ne, golmane! Da li je moguće da je ovoliko dobar Rashford, bre? Spiči nam 2 komada ko 1-2. Ajmo. Džeko, evo! Evo gola, nije offside, nije offside. Džeko je ostao sam, okrenuo se levica. 2-1. Brate, misli da je dao gol odavde. Damirović. Jao, kakav je Jackson, gospodin. Dijamant iz Bosne, asistencija. Višća postiže gol 2-2. Pa i nije tako loš ovaj tim, brate, a? Dobro je. Stisli smo ih, brate, nemaju kud. Iako imaju 10 puta bolje igrače, nemaju kud. A ne vredi, brate, ovaj me okreće u petercu kao 1-2, brate. Prebrz je Rodrigo za ovaj tim. Nemoguće! Pomerio je golmana. Kakva boca Damirovića! 3-3, ajmo! Damirović! 4-3, prvo poluvreme. Džeko, Damirović, Džeko! 4-3. Ljudi, jel moguće da ćemo da otvorimo danas pek koji samo daje ikone? Tači jednu ikonu. Bilo bi mnogo dobro. A ne može, brate, ne može. Ne može da se sačuva gol, brate. Prejak mu je tim. A daj šutnije, brate.
Čeko! Bravo, majstore! Bravo! Daj! Go! Go, molim te! Daj gol, molim te! Kako je, brate, se odbila ovako lopta šuntavo. Ajmo, ljudi! Ajmo, moramo gol! Joj! Ajmo, priđi! Daj ga, mali! Bravo, golmane, pa sviraj kraj, sudija. Hajde, bar nerešeno. Kraj, idemo u meč broj 3. Odlučujući meč broj 3. Au, ljudi moji, može li jače? Ajmo, Damiroviću, ajmo, Džeko, moramo pobediti ovaj meč ako mislite da otvaramo danas pek koji nam daje 100% ikonu. Ajmo. Joj, prva velika prilika, Damirović promašuje. Bravo, mali. Udari ga. Udari ga! Bravo, dobar golman, nema šta, brate. Barjaktarević je jako brz, odlučuje se. Barjaktarević, dobar pokušaj. Bravo, mali. Imamo dobru odbranu, brate. Ovaj Gakpo je mnogo opasan, ali naša odbrana nekako se nosi sa njim, brate. Bravo, bre, kakva greška štopera. I ljudi moji, to koristi Damirović za 1-0. Joj, Kolašinac spašava glave, brat. Jao. A jok, daj ga, majku ti poljubim. Joj, ma nemoguće, šta sam propustio? Joj, da je ovo bio gol, verovatno bi otvarali danas pek, ali ajde da vidimo do kraja. Čeko! Morao sam iz daljine, previše spor, ne bi stigao do 16-terca. Daj ga! Nije! Damirović, nesebično, to Džeka, Džeko 2-0. Au, ljudi moji, Vinicius. Gakpo, 2-1, Džeko. Joj, opet je pomerio golmana, gađaju prvi ugao, ludače. Uči, uklizaj! Ovo nije moguće. Kakva akcija! Kontranapad! Majstori iz Bosne i Hercegovine. Damirović postiže još jedan gol. Ide Višća, koliko je brz samo. Joj, pa punom, šta to gađaš s podnom? Sunce ti poljubim, smiri loptu, molim. Bravo. Nemoguće, brate, da danas neću otvoriti pek. Nemoguće. Ajmo, otvara mi se pek danas, bre. Ček! Nemoguće da nije gol. Tako je, bre, kao na malom fudbalu. Ovo ja mislim da je Damirović. Ide, brat. Ajmo, 84. minut, samo da izdržimo do kraja i otvaramo pek u kome dobijamo 100% ikonu. Barjaktarević je majstor lopte. Barjaktarević! 5-3! Ćao, bre! Otvara se! Espire, majstore, u prvi ugao. Tako je, uvijek pomera golmana u kontrastranu. E pa, prijatelju, Espir je to video i pucao u prvi ugao. Bravo, mali! Majstor je majstor. Ljudi, mislim da smo zaslužili danas da otvorimo taj čuveni pek. Iskreno, ljudi moji, mnogo bi voleo da dobijemo nekog mnogo dobrog fudbalera
kao što je Ronaldo, Rivaldo, Zidane ili neki tako sličan futbaler, ali ljudi moji, da vidimo da li ćemo danas imati sreće. Idemo na otvaranje 1 i broj 1 i jedino otvaranje danas, pošto je ovaj pek mega skup. Idemo ljudi moji. Molim te. Daj nešto dobro. Levi bek, Danska, Bundesliga. Wolfsburg. Šta je bre ovo? Laudrup. Ja sam se nadao iskreno da će biti mnogo bolje. Au ljudi moji, pa oni nisu mogli da mi daju goreg igrača od Laudrupa, ali dobro. Ajde, ikona je 88. Dobrodošao u naš tim, ajde. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali, obavezno bacite like i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!